Biz bu Ananyo ayılında 7 baladan uyuşturulgan geçenki balдар, bugünkü aksakaldar attı Ырыспай тобун uyuşturganбыз. Бул топту uyuşturuунун эң биринчи максатын бул 10-жылы тети 90 баланын өмүрү кеткенде ичим аябай күйүп, ойлондум эле, ушу Кыргызстанымдан чыр чыкпай эле ыр эле чыгып турса экен деп. Анан ошондон бери жүрүп 18-жылы бул балдарды топтодум, топтоо эметип, ишибиз жакшы кетти. Анан биринчи башталыш любой нерсеники оор болот экен, спонсор таппайбыз, инструменттерибиз начар. Ошон үчүн анан Кудай жалгап спонсорлор табылды. Бир тең түшүм могу костюмдарды, концертный костюмдарды кийгизип берди. Бир тең түшүм болсо аппаратура алып берди. Костюм кийгизген тең түшүмдүн аты Райымов Жыргал. Ал биринчилерден болуп мен сага берген жардам, давай ушундайды уюштур деп, рахмат ага. Максут досум болсо, Ибраимов Максут. Ал мен сага аппаратура алып берейин деп, ал алып берди. Рахмат ушундай эметкендерине. Биз ушинтип уюшуп алып иштеп атабыз. 5 жолу концерт койдук. Анан могу пандемиянын эмеси кичине бизди кармап койду. Же болбосо тетиги Григорьевка айылынын аягында аскердин бөлүк бар. Ошо аскердик бөлүккө барып концерт койдук. Алар аябай чоң ыраазычылыгын билгизип, өзүнүн баягы Кыргызстандын ичиндеги ичара аскердик гезитине биз чыгарып, ыраазычылык катын берип эметишти. Өзүбүздүн айылыбызга 3 жолу чоң концерт бердик. Жаркынбай айылына бердик. Ошентип концерттерди узуладык. Азыр эми силерге бул балдарым клубтун алдынан өзүбүздүн бир попурибизди ойноп берсин.
Ушул топ мындан 1,5 жыл мурда ушу Рыспай Ибраев экөөбүз сүйлөшүп туруп, кой, бизде таланттуу адамдар көп. Эмне үчүн жалаң шайыр апалар чыгып атат. Бизде да айылда да ушундай жакшы аксакалдар бар. Уюшалында бир топ уюштуралды, аны ушуну уюштурганбыз. Негизи өзү жалаң абдан өзүңөр көрүп атасыңар, чыгармачыл адамдар, абдан таланттуу жигиттер бар арабызда. Булар да эми пенсияга чыгып үйдө отурбастан ушу айылыбызга кичине бир жакшы нерселерди алып келели деп, маданиятты көтөрөлү, элди биримдикке чакыралы деген максат менен эле ушу топту уюштурганбыз. Tasam yıkarmon çok ilevinden, yıldızım uçup çıkar yüreğimden, gündüzü günüm bolsun tüntüsün ay, İkıtın özün o deyip yüreğimden. Akunun moynunu okşup talalarım, Giyese çaşlarımın aralarım, Taptakı veli gitkin gelir, Tapşırıp can dinömdüm sağalarım. Bakıtım senin çolpun gözlerinde, baylığım senin nazlı sözlerinde, 100 yıldır rahatı algan şeymin, yüzünden bir nur çaçıp ötkönünde. Demese canım birge jalkın yazın, yaşlık tez almaz bolup jaltıldasın, ot koygun mahabattın miltesine, çağılgan yaşlık etip çakıldasın, ot koygun mahabattın miltesine, çağılgan yaşlık etip çakıldasın. Geçirgin bilbepmin kastardı, Jüröktün toltosun kakşattı. Üyledim oğlum, bizdi koy özündü özün bak. Üyledim oğlum, bizdi koy özündü özün bak. Aşıkpa suyuğu berilbe, öpkündey sezilbe. Dünyan yok bolsun, uyatın bar bolsun betinde. Dünyan yok bolsun, uyatın bar bolsun betinde. Tanatı tüzdürdü tolurdu, baktılı bologır tüz yoldu. Atanın eni
Билерсиң балалуу болгондо атанын эненин кадырын билерсиң балалуу болгондо билерсиң балалуу болгондо. Биздин айыл абдан таланттуу айыл да. Мен өзүм фамилиям Мамрыканов, атым Бекболсун. Ушул айылга 26 жылдан бери жашап атам. 94-жылы келгем. Анан бул аккордеон деген нерсе ушул жаштар кызыкпай атат да буга. Баары телефон чукулап эле кылып ушундай бир эмеге өтүп алышты. А бул жакшы инструмент негизи. Немистер чыгарып берген бизге, бирок биз менчик кылып колубузга катары эле ойноп калдык. Анан ушу биздин топ жакшы топ ая мынакей 7 кишиден айылдын маданиятын көтөрүп жүрөбүз. 7 киши барбыз. Бияка барып жүрөбүз. Айыл райондун акимияты Данил Белекович аябай чоң жардам берем деп убадасын берди. Кудай буйрса. Анда күтүп атабыз. Ийгилик болсун эми балдар эми. Эми чыгармамды аткарып берейин Түгөлбай Казаковдун Тоо гүлдөрүн. Жыпарын чачып курап, тоо гүлдөр курап, көздөн учуп келесиң, көрбөй аны ким турат. Кеттиң мен жөнөп, бетке салкын жел келип. Kızlar termelip yol jarısa ekiге iyi gündür çimdirilip döngüldüm. Jasalma gül şardagıp bir okun gülündey jasasa da kanşalar Too gülündey göründü. Gettin ben jönöp, betke salkın jel gelip. Kirji geti gelip, sulu kızlar termelip, yol jarılsa ekiге iyi günden çimdirilip döngüldüm. Ömrümde samağan, too gülдөр sadağan, yürekte loku salıp, sildırdı izlep aratam. Gettin ben jönöp, betke salkın jel gelip. Kirji geti gelip, sulu kızlar termelip, yol jarılsa ekiге iyi günden çimdirilip döngüldüm. Karvalasta бүгүн аттым карасам, куштай кайып мезгил өткөн арадан. Жазда жашып жаштыгымды эңсетип, жоғазындай жодураган садагам. Жазда жашып жаштыгымды эңсетип, жоғазындай жодураган садагам.
Күмүш жылдар гүлүп өткөн арадан Кылдыр кылдыр кылдыраган арабам Кейиш күчөп турган кезде жолуктум Кеч күздөгү гүл кайырдай садагам Кейиш күчөп турган кезде жолуктум Кеч күздөгү гүл кайырдай садагам Сул экенсиң бардык мүчөң келишкен Маңдайыңда жанып турат периштең Арнайт элем ак сүйүмдүү өзүңө Аттың арман жаш кезимде кезиксең Арнайт элем ак сүйүмдүү өзүңө Аттың арман жаш кезимде кезиксең Бұл топтың түзіліші 2 жылға жақындап баратат. Анан жерден Ырысбай аба теге эмес келип, сен музыкант эмессиң деп анан бир эле аккордеон эми толтура эле болуш керек биякта. Эмет анан чогулганбыз. Анан аксакалдар кичине уюшуп иштеп койбойлу тегидеп иштедик. Анан уюштурдук. Музыка черттик эмет анан ойноп көрсөгө болот экен деп эметтик. Анын үстүнө бул жерде Шайыр апалар бар да. 17ге жакын Шайыр апа бар бул жерден. Ошолордон чыгып анан кошулуп жүргөнбүз 2 киши. Андан кийин анан тиги аксакалдарды эле уюштуруп көрбөйлү дедик. Анан уюштуруп көрбөйлү деп анан кичине эмеси бар аксакалдарды чогултуп анан черттик. Чертип эметип ырдагандар да бар экен, бийлегендер да бар экен, ошолордун баарын эметтик. Чертип эметтик. Ошентип эле уюшуп келатабыз анан 7 аксакалыбыз бар, 7 аксакал. Ошо 7 аксакалдын 4-5 уже 70ке жакындап калды. Калганыбыз 65ке барып калдык. Eşek minip gelsem sögüm gıçırap, bir kız öttün aldımdan köşü çıtırap. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, solupsun her kaldın yumurtkasınday. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, şilek edeceğim man ağızdın aray. Allah'ımın dep mesağa yuçu diversem, kiyemin dep sen mağa kolun dimersen. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, eğer diysen mağa kanday yırgalay. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, men de yerdi opşet tapmasın aray. Hoppa! Hop! Ülengönüm ay oldu, kursağın torsok. 5 ay ötmey batelle, balalı olsok. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, jentek jegen kanday yırgalay. Ay kızlar ay, canım kızlar ay, uluğuzun attın Jimi koysok bay. Jimi! Poy! Hop! Hop! Haragı çıkmaz bolup üyüme gelsem, töşök salbay karanday muzdak çay versen.
Ай қатынай, шайтан қатынай, анда бүттік кеттің, ажырашамай. Ай қатынай, зинді қатынай, менде ерді вообще таппасыңа рай. Хәлі! Қош, 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 қош. Сұлуларды көчелерден көп көрім, сұлтанамын көзелектен өткөрім. Жылмаңбаймын барысына тиішіп, жиырмамда мен мұншалық күппөгім. Шектенбесін көріп білген жақындар, шеріктешімінде да бар асыл жар. Суырып алам чечекейін десең да, сұлуларға сұлтануға якын бар. Сұлуларға сұлтануға якын бар. Олың чашты көчелерден көп көрім, сұлтанамын көзелектен өткөрім. Олу қанды сұрабағын айтпағын, 30 жашта мен мұншалық көптөгім. Шектенбесін көріп білген жақындар, шеріктешім үйімде бар асыл жар. Суырып алам чечекейін десең да, сұлуларға сұлтануға якын бар. Сұлуларға сұлтануға якын бар. Қуаташты көчелерден көп көрім, қызығамын көзелектен өткөрім. Жылмаңдаймын барысына тиішіп, жиырмамда мен мұншалық күппөгім. Шектенбесін көріп білген жақындар, шеріктешім үйімде бар асыл жар. Суырып алам чечекейін десең да, сұлуларға сұлтануға якын бар. Сұлуларға сұлтануға якын бар. Сұлуларға ой, сұлтануға якын бар.